I have commanded a widow who lives there to feed you. To feed you. Amen. Now, Who commanded a prophet to go to Sidon? It's God. Number 2. Yes, please. What does he say? My question is why God is not feeding the prophet by himself. Yet he chose a widow to feed the prophet. Look at me. This thing is very powerful that I'm going to say. Very powerful. If you don't know, if you do not know what is it that God has entrusted you for, Jesus utterly speaks this word. Each and every tree that does not bear fruit is pruned because also there were expectations in that tree. But now it does not bear fruit. Now Jesus said that tree is supposed to be cut off. ASP. Jesus saw a fig tree. He goes to the fig tree. Because the Bible says when you look at it was supposed to bear fruits with the naked eye. And Jesus, when he got to the tree did not have any fruit. And therefore, Jesus cursed the fig tree. And he said, from today onwards, you tree, there should be no one that eat from you. Because you have failed your responsibility or your task of bearing fruit. You see, saying, as a child of God, if you don't know how what is it that is God entrusting you for? You are going to fail that thing. Do I make sense, It's very dangerous as children of God, especially you, and then you do not know that you, what is it that you are called for? What is it that you are called for? We are called for different things. I personally am called for preach the gospel of the Lord. And I know and that is why I'm doing it wholeheartedly. That I'm called for it. To show that and I know I do not trust anybody to do that. What I'm called for, I do it wholeheartedly. And there is no second in command for me because I know that thing is my responsibility and God entrusted me for that thing. Now, that is why, as a child of God, you need to understand the role you have. Are you here, saints, and are you hearing me? I'm called for preaching the word of God. Number 2, Spirited, I come because I understand that God responsibility has given me an imminent responsibility. Here is the thing that astonishes me. Let me aid you. Let me tell you the reason behind I'm doing it wholeheartedly.
There are times whereby I feel exhausted. And I will feel like my body is worn out. And I will feel in my spirit that I'm dispirited. Emotionally, physically, mentally, I will feel emotionally, physically, spiritually drained. And it is a go wish because of but personally, I am emotionally, physically drained. Emotionally and physically, I will be drained. I will feel it within me. Every Sunday. But question me, why am I coming each and every Sunday? Every Sunday. And healing and deliverance. I'm doing healing and deliverance each and every Sunday. I do not stop. Even though I'm exhausted. Emotionally down. Even though I'm emotionally drained. Spiritually drained. Mentally drained. No, uka phehla bokwale ka speed o ka fihla pelong ya ka miracle service ko yetsang ka labone Facebook. There is a miracle service that I do on Facebook on Thursday. I'm praying for people there. Last week Thursday, God used me with TikTok. Deliverance Demons manifested via TikTok. Praying for people via TikTok. People puking things. Then on Thursday, when you Dr. November Etukali show, there's Hunali prophet that guy Modimo are November how no allow we yet into trend how are ka flight kito rappel are until ki realize or ntate Modimo entse enkawe are ntate Modimo entse or simplify salvation so that all of us enjoy salvation. Amen. Are Muruti November o simplify salvation or thusitse re le baruti. You have aided us as pastors. And you even touched some aspects that us as pastors we wouldn't touch. You taught about intercourse. You mend households and you were even sweat at because of mending broken households. When Lone Prophet started, I literally cried and I concluded the show. And I stopped running the show and I drove with my car to the restaurant. When I got to the restaurant, I was still emotional. Benti emotional. Banana baba nke ba ngwara ba re ke mojolo ke a go isha ke banana maybe ke frustrated ba robile pelo ya ka hape. Amantombazana athi ku Dr. November ke uyagoisha. Ke batla o tla mo. Kodwa ndifuna uza apha. I am not confused, Bazana. I know what I'm called for. I know the salvation that I have. I'm saved because as an instrument, not parcel. I'm saved as an instrument, not as a parcel. I don't know how some of you do this. Be saved. 5 years and you have 5 years and there is nothing that you do. There is nothing that you appear on. Some of you, I don't understand. Some of you are deceived. Why are you saved? But I'm going to help you so that you must understand. As a child of God, you need to find yourself as
usifumane ufunekele usifumane ufumane nale nto ibizelweyo uthixo ukuthembele ntoni because ayikho indlela uthixo angakuzisa kuye uyesu akuzise kuye just for you to become a parcel. It's not possible. As we are like this, when Paul utterly speaks of a church, we furnish with the body parts. There is nothing There is nothing that is in our body that is situated in jail, that does not have any duties. An eye has its duty, an ear has its duty, the tongue has its duty, the nose has its duty. We have different fingers, but all of them, they have their duties. Each and every part of your body has its duty. There is no of the church. He says the church is the bone of Christ. He says as we are like this, each and every one is a part of the body of Christ. What part are you of the body? What is your role or your duty in this body? What role are you playing as a child of God? Now, stop. Let me tell you why I cannot stop. Down, irrespective whether I'm down, emotionally down, irrespective whether I'm emotionally drained or spiritually drained. Ask me why I can't sit down. Amen. I'm going to tell you why. I always force myself. There are times whereby I preach forcefully. There are times whereby I pray forcefully. I'm forcing myself every time. Why? Let me tell you why. Here is the thing. When I was miserable from my first marriage, when I wanted to commit suicide, it's a long story, but on Tuesday I had a service. I called people to preach on my behalf, and there was no one that I had to find. Drive. Umama Makeleng wathi nanku umntana kaThixo lo uThixo amnikileyo izinto zethu ukuthi asinike thina. Umfundisi ebesixelela ukuthi akazushumayela lo langa. But there was something that said, the Spirit of God said to me, I have given you the things of people. You are a transport that is carrying the things of people. You are a courier that is carrying the things of people. God said to me, each and every car that is transporting the things of people, when it's broken, recurringly, not able to take the things of people somewhere, the owner of the courier is being forced to replace it. God said to me, each and every transport, if I'm a lorry, I'm carrying the things that I'm supposed to deliver, and then I'm always broken. The owner of the lorry is forced to replace it. God said to me, I will replace you as long as you are fixing your eyes on your problems. I put my word in you.
My word has rested upon you, that you're supposed to bring forth to people. I have rested healing in you, that you're supposed to deliver to people. I have rested deliverance in you, that you're supposed to deliver to people. If it's unable to get to I will people, replace you. God said to me, there are many people that are in pulpits that I have replaced. They are just standing there alone. Lord, I don't know which year it was. It rested upon my mind. That November, God is able to replace whoever. That is why when Moses became a problem to God, God had to replace him with Joshua. Whoever that lived and that was powerful, but there was a successor for that person. There was a successor for that person. Let me tell you why this thing that God has entrusted me with, I do not want to fail him. I don't want to fail my duty with the thing that God has entrusted me for, because I'm afraid of being replaced. Now here's the thing. God has the power and the authority of replacing Number us. one. There are people that do not know they are calling. And number two, ASP. they don't even bother themselves. Abakhathali ukuthi kutheni besindisiwe. Why Jesus brought you? Abanye benu khange uyithande nensindiso. But God brought you forth forcefully. What do you think the reason behind that? There's a role. Kunendima. He says that Kanje awuyazi. Let me break them or dissect them. There are people that are called for preaching. For deliverance. And there are people that are called for ukulula bantu. For healing. And kuna banya bantu that are called for healing. And there are people that are called for prophecy. These people, here's the thing about Nancy, into that people do not know. When God calls you for something, this is very deep. He even gives you the ability. When God calls you for something, He even gives you the ability to operate with that thing. Now here's the thing. And we have people that are identical to the woman of Zarephath, that are called to finance, that are called to take care of the prophets of God. This woman of Zarephath, she was nothing. He was not a prophet. He was not a priest. She was not a prophetess. He did not have vision. But he voted good. He says, Elijah, that I have called to take care of you, to feed. In other words, this woman, when she gives Elijah food, it's not just the thing that he does. I'm talking to somebody. When he gave Elijah the food, to people that do not know, you are seated here. Awuyazi to feed a prophet himbizo le. Others are called to worship. That is why when they sing, God will come down. Others are called to play the harps. It's a calling. David was also a keyboard player.
David used to play a harp. ba bang ba bitseditswe ho shapa di-trumpeta, it's a calling to etsang. Others are called to play trumpet, Ho tshwara mic, it's a calling. to hold a mic The imbizo. problem, Inkinga. abanye abantu abayazi ezi zinto bazenzayo ukuthi yintoni, di-matter ha kae pela ntate Modimo. Some people, they do not know their calling and how it matters kuThixo. That is why banona ba worship nka be le sa sokodisi ka worship. Nka be le sa sokodisi le ka o rehearse, because it's a calling. Amen. It's a calling. It's a calling. It's a calling. And Kelisho. Or fortunately, let me make an example. ha ke etse mohlala, Koloi e tsamaisang tjhelete a car that carries money, e ba le tsela e etswang ka yona. kunendlela eyenziwa ngayo. Festere tsa teng Its windows, di etswa special, it's special, mara ke koloi. but it's a car, it's a vehicle. Protection ya teng e special, The protection is mara ke special, koloi. but it's a vehicle. E monitoriwa 24 hours, It's been monitored 24 mara hours, ke koloi. but it's a vehicle. Why? Kutheni? Because there is something special e beiweng hodima yona. Ngokuba kunento ekhethekileyo kuyo. Ho protectwa ntho e beiweng hodima yona. Kuprotectwa lento ikhethekileyo Protectwa kuyo. koloi yana. I mean tjhelete yane dutseng ho yona. The protection is based on that money that is there. When you are called for something, Xa ubizwe into ubizelwe anything into yo Modimo ethile, e behang hodima hao, anything that God put or rest upon you, Modimo o ba forced to protect you. God is forced ho sireletsa. Modimo o ba forced to protect you. Modimo o sireletsa ka Ha nkane. protect wena. Because he's not O protecting you, protect ntho e beileng hodima hao. but he's protecting this thing that he has rested upon Ke you. ne ke jwetsa batho funeraleng ya ntate Sebata. I was telling people ku funeral ka Tatu Ke re ke Sibata, rekile sethunyana. DT, I bought a gun. Letsatsi lena ke so thunye ka sethunya seo. Even today, I haven't used that gun. Mpotse why ke se rekile. E se ho protecta bophelo ba ka. Ask me why I bought Ke it, not to rekile protect sethunya my because life. ke ntho e ntle fela o se ke ntse. Ke ne ke bone tshitso a se ke ntse thekeng mara tla kgalletse tshitso. A hona ntho e ntle jwalo ka sethunya se dutse thekeng. Ho rona ke re lona. It's like ona o jwale bike ke ile ka e reka because ke ne ke bona batho ba tsamaya motho a dutse hodima bike a ntse tjeka ke re ntho ena e ntle. Ke a ke kgalla ke a ke lo e reka bike. Le nna ke etsa ntho ntho engwe le engwe e ntle for nne ke e ratang ke a e batla. Sethunya se letsatsi lena ke so thunya a ke soka ke thunya a ke soka ke utlwa le sound ya sona e lla jwa a ke soka ke thunya le ho thunya ka sona. The time ke ne ke thunya ke mohlane ke ile fela ntho shooting whatever teng e seng ka sona. Shooting gun ka e seng ka sona a ke so thunye ka sona because mpotse a ke a rekela sethunya ho protecta bophelo ba ka. Why? Bontate ba di bike ha ba tsamaya ka ene ra re emise di bike re lo ja ba be ba di kentse mona ha ba hlobola di lamba bona di dutse se mona ka lo se reka ka ba ka lo reka ntho dulang mona because ne ke e rata. I don't understand that really. I don't understand that tsena ka nna ke motho a tla bantsa go tsa batho ntse yo ha ntho ne dangerous a ntho engwe le engwe ntle ke bona gore ke a e rata. I make sure that re tla ho nna ntho eo a ke tshwane le lona ba gotsang fela. Oh, wow. La ke tla ke re ke se kentse sethunya ke se ke protection ke se ke fela because ke a se rata. La ke tsamaya ka sona stratong mona ha ke se kenye because ke batla protecta bophelo ke se ke fela because ke a se rata. Number 2 ha ke tsamaya ka bike ke na lo kenya patch tsa runa ya rough diamond. Mpotsa why ke kenya ntho a ke kenye because of ke tsamaya le club mara ke kenya because ke ntho e smart ha o ikentse o tsamaya ka bike patch yane. You know I'm born mas. E mo ka ipotsa mara wa ya tla ke re ke a tlo re re ke a se rata. Next ha bona ntho next ha bona le ditsotsi mona ha bona next. Ke a rata nje hore fela o be le ntho e hlaileng e smart thekeng la ka.
Oh, please, someone. Let us understand. How can you put that Tshepiso into? What do understand? Tshepiso into. Tshepiso to understand. Tshepiso le Tshitso. Ke rona fela ke kgole ba ka understand gore re etsalang thekeng la rona. Re feel jwang. A ke re lo la tatsa metsi. Le sebete ampelo la batho a kerekeng. Why? Ke ne ke hlola ke re ho lona. I used to say, Kuni, A ke tlo shwa ona jwale. I'm not going to die now. And I'm not going to die now. Azufa ngoku. 2. ASB. Ke ne hlola ke re nna ha ke tlo tshona. Ha ke tlo futsanela. I said I'm not going to become poor or broke. Ho ba broke, nka ba broke. Not over poor. Amen. There's a difference between being broke and poor. Amen. I will never be poor. I will never be poor. I will never. I will never, Bazalwane. I will never. Ke bua pela moya wa le pela ntate Modimo. I will never be poor. I will be broke, not poor. Why? Because I understood. Ke tsebile hore Modimo beile ngwana. And that is why Modimo am protectang. That is why ke sa tlo go protect ke sethunya. Hona le motho a nhlabileng ka injection e maobane. Bosiu. And I wotlela le hetleleng. A ngwatla re go ke mo mametse. I wotlela. And e ka re ke a lora mara hantse ha ke phapama ke a utlwa this person wants to wotlela injection. And then I qetile I inject. Then ka phapama. Mara ne sentse ke phapama. Ka lata oli, ka nwa oli e gold, ka tshela spray sona se. Nna ke na le sona. Sona tse. Ke na le tsona. Ke na le etsa tjena. Then wabale itse qetile ka robala ka mokokotlo ka utlwa re le tswala ka re le shoba hatso moya wa Modimo a re ba o kenya stroke. Number 2, moya wa Modimo a re ba o kenya AIDS. Because ke utlile ha moya mmele wa ka ke shebetse Modimo tse ka utla mmele wa ka o shrink e bitswa o shrinka o ba o notleha ke le ka utla mmele wa ka ha o notleha ke utlwa re mmele wa ka o notleha ke ba pela ntate Modimo ka re okay moya wa Modimo a re ba o kenya AIDS o tlo ota immediately Modimo a re tsoa nke oli le metsi le letswai le oli red o di pigs oli red le gold le letswai ka dinka ka di mixa qetile ka ding ka robala ka mokokotlo ka utlwa hape mmele wa ka o khutla o buleha o re I glory. Amen. There is no way Satan Modimo ka motloellang a etse ntho a e ratang ka nna ka baka la ntho Modimo a beileng Modimo ka e ke ntseng ke push because I know Tebo. Yes. If nka faila Modimo ka ntho a ntshepetseng yona. If I can fail my responsibility, let me question you. When koloi sa hlole tsamaisa tšhelete e sa hlole tshepetso tsamaisa tšhelete ke efe ntho e ka etsang gore protect you because it protect you ka baka la tšhelete. When the car is no longer transporting money, what is the need of it to be protected? Because the reason being it's protected is because of the money that is carrying. Ke ntho e ka etsang gore Modimo o protect. What is it that can make God to protect you? What is it that God can become jealous of? That this one I'm jealous. Even though I'm sleeping, that God is jealous about me. I know God loves me. And a layer relationship ya Modimo le motho it's like a person and his partner. It's been maintained. And it's been maintained by the roles that you play to your partner. I don't know whether there's somebody that hears me. Isn't that we do for our partners? Isn't that we do for our parents? They matter.
tiisang relationship. They are the one that brings forth the Ke bond. tsona tse phahamisang value ya motho. They are the ones that elevate the value of mankind. O Kum, tlo value o latela ntho e etsang bophelong ba. you are going to value according to what you The do same in my le ho life. ntate Modimo. The same. Kufana nje nakuThixo. Ho na le batho ba ntate Modimo a sa batleng letho ka bona. Kunabantu that God is jealous of Ka baka la dintho tse Modimo a di beileng ho bona. because of the things that God has That rested is upon why them. each and every gift Mpho enngwe le ye enngwe Modimo a o fileng yona, that God has given e you, hlokomele. take care of it. Grow the gift. Ha Nkosi Yesu, Hodisa gift ya hao. grow that gift. Sebedisa gift ya hao. Use that Whether gift. ke prophecy, whether ke worship, Whether it's each worshiping, and every gift, each and every gift, e sebedisa. use it Because we fuwe ka lebaka. because it is given to you by reason. Modimo o file Hayi, ka Nkosi. baka la lebaka. It's by reason that you have that gift. Ska phoqa Modimo ka seo o fileng sona. Do not disappoint God with your Can I gift. go deeper? Manzinze ke. Ba bang ba lona, Abanye be failing your responsibility ho faila responsibility ya hao. koloi ena ha e ba ne tsamaisa tjhelete If this car is transporting money, ya hlokomelwa, it's been ya protected, katuwa, it's been ya guarded, servicewa, it's been e saved. etsuwa everything. Iyenzo zonke izinto. The owner ya koloi Monga o koloi. tshwanela ra e etse jwalo. Fidelity tshwantse e etse jwalo, e hlokomele koloi ena. Fidelity is supposed to take care of this car. But if o te koloi ena But if this ha car e sa tsamaisa tjhelete, is no longer ha transporting e sa money, etsa niks, it has nothing. I don't think And the thing, e tla hlola e katuwa, it will be e tla hlola e guarded. hlokomelwa. It will be taken care So of. ke le jwetsa batswalang, Let me tell you ntho e nngwe something. e etsa hore ntate Modimo a boulele ka nna nna. Any into that makes God to be jealous about O me. latella batho. According to Batho bana ba mankind, nraitile off kgale. people wrote me off long time ago. Le kereke ya ka ne raitiwe off kgale. Even my church was Le lona wrote o ya- off o ya long ka time molao, ago. ne tshwantse be a le sa le yo mo. And according to the Lord, we were not supposed So to be ko jwetsa here. why ntse le le teng. Let me tell you why you are still So here. ko jwetsa why ntse ke le le teng. Let me tell you why you are Why still kereke ya ka here. ntse le teng. Why my church is still Why ntse here. ke le teng. Why I'm still Ke here. hobane It's ha ke because disappointe. I do not Modimo disappoint ya ntshepetseng the God that have entrusted me responsibility. the responsibility. Yes, nka mo faila. Yes, I can fail. Yes, nka ba le di-mistake. Yes, I can Ke blunder. tshwana le koloi yane I'm like e that car tsamaisang tjhelete. that carries Yes, e money. ka nna fumana pantšhara. Yes, it can get a punch. But mohlang e lokiswang lebidi, But the time the e tire tswela is being pele ka fixed, mosebetsi wa it yona. journeys on. Yes, e ka nna fumana pantšhara. Yes, it can E get ka a nna flat tire. disappointa monga yona. Yes, it can disappoint its Ya shwa owner battery. and die the Mohlang battery. e thola monyetla, But when it gets the e tswela opportunity, pele ka mission wa it yona. journeys on with its mission. Le nna the same way. Nam ke a Yes, fana. nka mo faila Modimo. Yes, I can fail Yes, God. nka etsa dibe. Yes, I can Yes, do sins. nka wa. Yes, I can Ho na le dintho blunder. tse nka di etsang. Yes, there are things that I can But do. e ke sa e etseng But what I do not is do, to fail my responsibility. kulahla uxanduva Yeo lami. a ntshepetseng yona Elo andithembele lona. is to fail the responsibility. Kulahla Because you uxanduva. know why? Uyazi Ke kungani? tshaba ho replace-iwa mna. Because I'm afraid of the Ke tshaba hore ntate replacement. Modimo a n-replace-eng. I don't want God to find a Now, here's successor the for thing. me. Some of you, Abanye benu, giving, ba bang ukunikela. ba lona le feitse Others, you have failed that role. because you don't know. Ngokuba uyazi There's a possibility you are called for that. that kungenzeka ukuthi ubizelwe lo. Mosadi wa Shuneme, mosadi wa Shuneme, A woman of ha Shunem, na fa Elisha dijo, when he gave Elisha the o food, ne a sa tsebe it's a calling. ebengazi ukuthi ubizelwe lo. And sheba ntate Modimo o etsang. And look what God did. Mosadi ona Bible e re, This woman, the Bible e ne says, le nyopa. she was a barren Ka baka la ho fana ka dijo ho moprofeta. because of feeding the prophet. A ba le ngwana. Waba nomntana. Hayi. Why a blessing? Why esikelele? Because you serve a purpose. Because he is serving the Come on, purpose. because you are serving the purpose. Because he was serving the Number purpose. two,
mosadi wa Sarapeta A Zarephath o na le woman, oli ya ho qetela he has the last o na le oil, phofu ya ho qetela a last flower. but Modimo But God did not allow this woman or a fellwe ke oli le phofu. uwalile ukuthi aphelelwe yi-oil. Why? Because this woman Ngokuba lo was mfazi, serving the purpose. he was saving the O na le people. ministry wa hae. She was in her O na ministry. etsa ntho a e bitseditsweng. She was doing And her calling. a hlokomelwa ke Modimo. And Uthixo took care Ka of baka her la seo mosadi ona a se etsang ho ntate Modimo. because of what she was doing to God. O ba botsa potso be re qetile. Let me ask you a question and then we conclude. O bitseditsweng wena. What is your calling? The Bible says Deborah Deborah o na bitseditswe ntho e simple. was called for a simple thing, Thusa bafutsana. to help the poor. It was a calling. Aye. You are called for what wena? O bitseditsweng. Ubizelwe ntoni wena? Efforts tsa ntate Modimo tsa hore o tlise ho morena Jesu hore o tle o pholose o bitseditsweng. The efforts of God that he took. Ho ntho engwe le engwe ha ona mo appearang teng wena. Awuveli kwindawo tu. How worship, how you worshiping? Le ba worshipang, they are not faithful into nye ba etsang. Le ba bitseditswe, they are not faithful. Even those ones who are called for a certain thing, they are not faithful to their calling. Ba bitseditswe go nehela, they are not faithful. Those ones who are called to become kingdom financiers, they are not Ba faithful. bitseditswe go profeta, they are not faithful. Those who are called to prophesy, they are not faithful. Ke bolela tse bo mphomotseng ba re ka re nna. Ke tlo ba profeta ba kerekena ke tlo ba apesa seaparo sa ba profeta. Amen. This church is tshwanela ye staging sa hore ba profeta, I must allow them to prophesy. I'm Amen. going to tell you why. I'm in the state whereby I'm going to allow the prophets of this church to prophesy. And ngizokuxelela kutheni. That is why ha ke tlotsa batho. When I anoint Ke people, tlo tlotsa le ba ke tlo apesa le ba profeta. I'm going to even clothe the prophet. Because you know why? Uyazi kutheni? Ke understand why ntate Modimo a beile dintho tse dingwe di rona. I understand why God has Ke rested some of the things ka batho into. ba sa tsebeng hore ba bitseditsweng. It's a pity for people that do not know their calling. Ho ba sona bana bao Modimo ba tshepetseng dintho ba ba sa di etse. And it's even the pity for those ones who are not even faithful to their calling. What a disappointment yung ntate Modimo a leng ho yona. Ha a o sheba re this person ke mo bitseditseng ntho ena. God is even disappointed in you when he looks at you that you are even called for this specific thing, but you are not faithful to it. What a disappointment. What a disappointment. Everything you Modimo a bitseditseng yona. Everything that God called me for. Last week it's like Roberts ka Sonntag. Ke re ke kgathetse because ke na le bothata bo ba bosigo tla be ke sa kgone ho robala ho fihlella especially Sunday. It's like Roberts ke re ha ke radio ka romela bo mphomotse message ke re ke radio. Moya wa Modimo a rona, do you know that why kana go tse ding go kgathala? Ko re ba lo ya ba ba tlutla ba hore batho ba utlwe voice ya radio. There is something ye we etsang ha o le radio go batho ba bang. And ba lo ba batla hore o ska ba ya. Ke ema. Ke radio. Why? I don't want to fail my responsibility. Naba zara ntwe ke ditso tse pedi le ka nja tsa ke na tabalolo le ka tseba mefokolo ya ka le ka bua ka tsona di khone le di taxi le malapeng a lona a ke na tabalolo but believe me ke tshwana le koloi e feilang ka dipantshara e na le dipantshara mar that car ya o etsa mosebetsi wa yona ka botshepi e bohle ba o tsamaisa tšhelete. Inkosi yezulu. Inkosi yezulu. That is why Kungo. ke qadile di show tsa manyalo le di relationship.
I started the show of marriages I and don't want relationships. to live for nothing. Ha ke batle ho phelela letho. Ka tsatsi le leng, ke batla la ke hodile. I want you even when I'm old, energy not having the energy deliverance. of But I deliverance. don't want to be here for nothing. Ha ke batle ho ba mona for I lefela. Don't want to become a tree that does not bear fruit, that you wouldn't even find a single fruit. And that is why Kungoku. I took that decision. Ke nkile qeto eno, that You are November going to make sure o tlo etsa hore bonnete everything yonke at into least thusang kingdom ya Ntate Modimo o tlo e etsa. Ke a e that etsa. is helping the kingdom of God, you are Today- going to do it. Today ke rara ka manyalo ke sena lona. Today I'm preaching about marriages, yet I'm not in a Ke marriage. builda manyalo a batho ke sena lona. I'm building marriages of Ipotse people, yet I'm not in a Ipotse marriage. why? Dibuze kutheni Anything yonke into ke e tlo tlisang kingdom ya Ntate Modimo, that I'm exalts willing. the kingdom of I'm God. willing ho e etsa. I so wish Dismissele Ha ke tsebe lona le kuyenza. kgona jwang. I don't know how you do Ha it. ke tsebe le kgona jwang. I don't know how you do it. Ore be fela o phuliswe fela o tlo dula mona. Ha o worship, ha o clean kereke, ha o etse nix, ha o etse nix, ha o etse nix, ha o nehele, ha o ntshe boshome. There is nothing. Ke potsa le kgona jwang. I don't know how you do it that you are saved for nothing. You do not even finance the kingdom or pay tithe or sing. Ba bang ba lona Some of le you, tloswe ke social media pitsong tsa lona. Social media e la criticize ntho e bitseditsweng. Nisuse is social media because Social the social media ya re, criticized ba your ditaba tsa content. tjhelete tsa lona. Ya You- to November you ke can, malizeng. you can imagine if batho bana ba ka re mosadi wa Sarapeta bona mosadi wa Sarapeta Elia o ja tjhelete ya hao o ja phofu ya o qetela ya hao le oli ya o qetela nkabe mosadi yana o etsa etseng ka yena, because the same thing e batho ba ka e criticize o na e bitseditswe mosadi ya. Because lento that people criticize, this woman was even called for it. You can imagine if he heard people when they advised her that Elijah uzawuthatha oli yakho yokugqibela and your last flower. When o ka kena TikTok onyaka, When you go to my there are TikTok, people ba criticize there are people that ba criticize re ha ke Dr. etsa November. deliverance ke a actor. That when Dr. November aids Ba deliverance, we are But actor. let me tell you something. That criticism, Law hona criticism, mohlakong stopper. there's no way it's going to Kgale stop ba me. nroka batho. They've been Kgale insulting ba re me. ke lehlanya. They said that Kgale I'm ba re ke crazy. tsotsi. I'm a Ba ntse ba thug. nroka letsatsing lena. They are still criticizing me even today. Ayikho into Stopper. that stops Because I me. know Ngokuba ntho e ndiyazi nngwe le nngwe e ke etsang. yonke into I'm endiyenzayo called for that. ibizelwe. Ibitseditseng. God called me for Now that. let me tell you something. Let me tell you okunye. Ke tjenana nna. I'm like Ha ke this. tshwane le Samuel. I'm not like Samuel. When Samuel When Samuel a bitswa ke Modimo. was called by God, Samuel o Samuel hlolele ko differentiate voice ya Modimo le ya motho. was unable to distinguish between the voice of mankind and the voice of That is why God. God. Bible The Bible says, every time wonke when amaxesha, Modimo bua le Samuel, when God ebiza uSamuel, tsoha uSamuel ya ebevuka ho Eli eya ku-Eli a sa tsebe hore engazi voice ukuthi yena that a se voice ya motho ena. ayisiyo Ka yomntu bomadimabe, batho ngelishwa. ba sa tsebe People that hore do ba not know bitseditswe eng. what they are called Ba for, tsebe le ho fapanya di-voice. they are unable to distinguish between the That is why voices. some of you Kugo kwabanye Le benu, discouragewang ke batho. you are discouraged by That is people. why le Kugo, discouragewang ke you are baloi. discouraged by That is wishes. why le Kugo, discouragewang ke maemo. you are discouraged because of You situation. don't know Ngokuba how to uyazi differentiate go arohanya voice tsa batho the voice of le mankind voice ya Ntate Modimo. and the voice of God. Modimo God o mpitseditse ho rera. called me to Ke preach. ntse ke rera letsatsing I'm lena. still preaching even Modimo o today. mpitseditse ho aha malapa. God called me to Ke build ntse ke aha marriages. letsatsing lena. I'm still doing that Modimo o now. mpitseditse ho delivera batho. God called me to Ke ntse ke deliver etsa people. letsatsing lena. I'm still doing it even Modimo o today. mpitseditse ho nehela. God called me to Ke ntse ke give. nehela letsatsing I'm lena. doing my Ke ne duty. ke rapela ke re Ntate Modimo, I was praying, saying, God, ke batla hore batho ba jeo ka Manta ho fihlela ka Labohlano ba ya ja. I want people to eat from Monday till Friday and Ho yenzeka no Lord. jwa only ka Labobedi mona. Bekuyiwa qha But ngolwesibini. Arabeke
But during Ho the na le week, bana ba tlang mona ba tlo ja. there are children that come here to Ba eat, etsang bonnete hore ba ba le dijo. that I ensure that there is Ha ba food tswa for them. dikolong ba tla ba tlo ja. After school, they are coming Because here. I know Ngokuba I'm ndiyazi, called for that. I'm called to And give. tlo go jwetsa, And let me tell you, finance tsa ka my ha di tshwane le finances pele. are not like Di before. dropile ka sehlooho. They have dropped Ke kopa o enormously. ipheta, di dropile ka sehlooho. They have dropped But ho enormously. dropa ha tsona But them ha o dropping stop. do not stop O me tswellisa calling ya ka pele. to continue with my calling. That is why Kungoko, ke ntse ke tswela pele ho fa batho dijo I'm still feeding people. ka tsela e hlotseng. Ngendlela esimanga. Tlo ke re jwetse le tshoswa ke eng? Let me tell you ukuthi nothuswa yintoni. Elia a fihla Sarapeta. Elijah got to Zarephath Jwale ka Modimo a mo laetsa a re tsamaya o ye Sarapeta. like God commanded him to go to Sidon. Se ke laetse mosadi e mong hore a o fepe. Verse number 10 e re, yaba Elia wa tsamaya o ya Sarapeta. Itse ha fihla kgorong ya motse o a fumana mosadi wa mohlolohadi a ntse a ralla patsi. Elia a hweletsa a re, ke a o rapela a ko tlisetse metsinyana ka mohope ke tlo nwa. Verse number 11 ya re ha mosadi eo a ya, Elia a boela a mo hweletsa a re, ke a o kopa a ko ntlisetse le thatana ya bohobe. Verse number 12. Wahla yaba ire mosadi eo a re, ka morena Modimo wa hao ya phelang ha ke na le ha e le thatana fela. Phofu le e ka lefitshwaneng ne ke e ka tlalang seatla le ole ha e sa le kae ka lekukeng. Ke thola ka ditjhatjhana tsena se seng kae hore ke o pheya nna le moshanyana wa ka re tle re je re nto e shwella. Ke kopa e ba le tebong. Verse 10. So Elijah went to Zarephath. As he came to the town gate, he saw a widow gathering firewood. Please bring me a drink of water, he said to her. And as he was going to get it, he called out, and please bring me some bread too. She answered, by the living Lord your God, I swear that I do not have any bread. All I have is a handful of flour in the bowl and a bit of an oil in the jar. I came here to gather some firewood to take back home and prepare what little I have for my son and me. That will be our last meal, and we will starve to death. Ke kopa ke le botse. A re tlo lapa, we'll starve to death. Amen. Re tla lapa re be re shwa. Kopa le botse. Let me ask you, Modimo ebe hana kelelo re a ka re ho Elia tsamaya o ye mosadinyane ya senang letho. Why Modimo a tlo tshepa mosadi ya senang letho? why God does he trust a woman that does not have anything? Ke Modimo It's God ya itseng Elia. who said to Ke se ke laetse Elijah, mosadiane. I have commanded Ene ka that Sesotho woman. e re, It says ke in mo English, laetse hore a o fepe. I have commanded her to feed Kanti you, mosadi eno yena o na le oli ya ho qetela. only to find out that this woman has the last Le olive phofo ya ho oil qetela. and the last Ke na flour. le potso. I have a Elia, question. why o tshepa motho ya senang letho? Elijah, Modimo, why o tshepa motho ya senang letho? God, why are you putting your trust on somebody that has nothing? Let me teach you something. Mandukufundise enye into. The woman Lo mfazi was broke but not poor. she was broke but asafutsaneha. E tlo nkuka nako e ka tshwanela ke explain. Mme a na tla dule mane morao mane a dule morao mane a kgutla le ngwana hae. Ntshebeng Dijengeni. Elia tsamaya o ye Sarapete se ke laetse mosadi yana ra o fepa o hlokomele ke a kwala. Elijah, go to Zarephath. I have commanded a widow woman to feed you. Elia ha fihla
Elijah, when he Mosadi gets enwa there, o re, "Phofile oli ke tsa ho qetela." this woman says, I have a handful last flour and an olive jar. But why ntate Modimo a mo tshepile? Why is God putting his trust on this woman? Wa tswa ke re jwetsa bana ba ka, You see, my when children, Modimo a o trustela ntho, when God entrusted you for o tla o something, trustela yona le ka nako tse thata. he will even entrust you for that O thing, trustile even in the mosadi enwa- o famine trustile times. mosadi enwa hore e be monehedi, o mo tshepetse le ho fepa moprofeta, ho le dry, ho la pua sa rapeta. He trusted this woman, even though there was a famine in Zarephath. He trusted this woman to feed his prophet. Bona ha o ka master stage seo If you can master that sa ho stage etsa ntho eo o e tshepetsweng le ha o so le thata, of doing your calling, even though it is difficult or hard, ha o ka master stage seo, if you can master that stage, because dinako tse ding tse thata because hard ha di times, tliswe ke ntate Modimo, aziswa nguThixo, but di tla ka Satane, because Satane a batla ho stopa ntho e tshepetsweng ka mang. it will be brought forth by Satan, because Satan wants to stop what you are called for. Ha ke tsebe ke bua le mang. And doesn't nabani. Some of you, Abanye benu, whatever you're going through yona, whatever that you are going financial through, problem, the financial financial problems, challenges, whatever financial Ke tlo jwetsa challenges, why. I will tell you ha why. ya tla ka Modimo challenge eo. Ayizanga But it's just ngoThixo. that Satane o e tlisitse, Just that Satan brought because forth Satane o that. batla ho etsang? Ngokuba uSathane ufuna O batla ukwenza. hore qeteleng ya qetelo, He wants that in the you end, must be able to fail the responsibility o Modimo a o fileng yona ulahle uxanduva elo uThixo akunike ka baka lona la bothata. ngenxa Ke yomngeni. mang ya nkutlwa mazala? Is there somebody that Ka hears baka me? la bothata. Ngenxa That is yomngeni. why I Kungoko respect each and everyone I respect Ya wonke nehelang. umuntu that gives, ho le thata. even in I hardship, respect each and everyone Ndiyamhlonipha umuntu kerekeng ho wonke, le thata. even in church xa I kunzima. respect e mong le e mong I respect wonke ya sevang umuntu Modimo that serves ho God le thata. in hardship, Ke tse ding tsa dintho because ezinye tse zezinto thata tse boima that are ha hard, di tswe ho Modimo. they do not come from But God. it's just that It's just that Satane o Satan di tlisa because brings them forth. o batla ho senya loyalty ya hao pela ntate He Modimo. wants to ruin or dilapidate your loyalty in Can I talk God. to somebody? Ndingathetha nomuntu. Satane Satan, hore a batle jobo hore a yo dula thuthubolong. for him to want Job to be situated in a rubbish heap, O na dilana le botshepehi ba jobo fela. he was dealing with Job's A re ho loyalty. ntate Modimo, He says, ha o God, ka mo hlotha dintho tsena, if you can take away these o things, tla bona o tla dula thuthubolong, o tla o fetohela. you will So- see that he's going to turn his back Ho on na you. le di-tough time, There are di-hard times. hardships. Ho na le di-hardships tse ding tse etswang ke Satan just because o batla hore ho just o dilana le loyalty ya hore o sa hlola o tshepana. Ho na le maemo a tliswang ke Satane a thata, testing your loyalty ho Modimo. Ke a rera ke kgathetse, ke a rera ke utlwile bohloko, ke a rera ke lla. Last ke ne ha ne ke le processing ya divorce ga Tlabedi, I was crying non-stop everywhere. Ke ne ke lla, ke utlwile bohloko, ke tsamaya ke ya bo Swaziland, ke tsamaya ke lo lla. Mara ne ke etsa bonnete ka Sontaha ke teng mona ke tlo rera, ke kgutle Swaziland, ke qeta ho lla Swaziland be ke kgutla ke tlo rera, ke ya Maputo ke lo lla, ke kgutla Maputo ke tla ke tlo rera. Sunday ha ke so lofe, Sunday ha ke so lofe. Why? Because I was loyal. Nthwenyo Modimo a ntshepetseng yona. Loyal. Ke rwakuwe ke batho fihlela le lona ba bang ba lona se le sa ntshepe. Di-family tsa lona tsa tla ho lona. Ba re tsamayang kerekeng ya November. But ke bile loyal until today. Ntse ke le loyal pela ntate Modimo ka ho etsa mosebetsi wa ntate Modimo. And then ke le jwetsa. Not because I ke mo fail Modimo, ke mo fail papa. But ke tshwana le koloi e tshepahetseng ho transporta tjhelete marebeng ba phoqa ka lebidi fela ka pantjhara. Akosezulu. Mosadi ona re This woman said, ha ke na phofu I le oli ke tsa ho qetela. have a handful flour and the last olive oil. O tloa jwale ho etsahala mona. Ebe re yaba Elia ke verse 13 yaba Elia o re ho mosadi eo o se ke wa tshaba tsamaya o yo etsa ka moo
o bolelletsweng ka teng. O boletseng ka teng ne. Empa pele ho tsohle nketsetse moqhatane o tlise kwano ebe jwale o etsetsa wena le moshanyana wa hao. Morena o tla nthwena. Verse number 14. Morena modimo wa Israel o re phofu e ka lefitshwaneng le oli e ka lekukeng di keke tsa fela ho fihlella morena a nesa pula lefatsheng. Bala. Verse 13. Do not worry. Elijah said to her, go on and prepare your meal. But first, make a small loaf from what you have and bring it to me. And then prepare the rest for you and your son. For this is what the Lord, the God of Israel, says. The bowl will not run out The bowl will never run out of flour, or the jar run out of oil before the day that I, the Lord, sent the rain. Dijongeni. Uthembelwe ukunikela from the need. Hana only enough. He does not have an adequate oil. He does not have an adequate flour. But when God looks at her, God does not see somebody that is poor. He said there is a difference between motia bufutana le broke. Ukila bona modimo o tshepa o le broke. A person that is broke is not somebody that is poor. You are temporarily inconvenient. I was looking at my fig tree. This morning, Exeni, I even laughed. I'm not fair. Strawberry. She will fate sakasa strawberry. Aksobone fate sebe strawberry mnatu jwala kasana. Hakisobona aksathi ba ke mana khile ka skotlolo a eja. Ke mamjal a ejela. Aksobone fate se gang. I mean se nang le strawberry se mnatu jwala ka in soche. E monatu bona bo hlotse. And high change fate san. E be strawberry se nonne. Se nonne seche. Se ska. Now, ngenko bulanke sifate sena hona mohlanki sihlokomelang hore se ka beya strawberry se hantle tje. Ya banta teng dimoro ko bane ke sefile bogone. God said to Dr. November, is because I have given this tree the ability to bear the strawberry. If God can give you or present you with a task, He gives you even the ability for it. If there is no ability in what you do, it is because you don't know. kungokuba awuyazi lento uyenzayo uyibizele. God even gives us the ability. There is no way God can present you with the task and He does not give you the ability for it. Failure 9 months. Everything you might feel responsibility, you feel responsibility. Everything that God has given a responsibility to, He even presented the ability for it. Everything that God presented ability for, now, let me conclude the church. He is entrusted to give away the last olive oil and the flour. Now, Luna, you then, because you do not have anything to offer. And there's a difference, guys.
le nna le ho le mpa le fela bothata ba fela ke gore fela you don't have enough. There is a difference. But you do have something, but you don't have enough something. There is a difference between somebody that has something and somebody that has something that is adequate or enough. Yes, I want next, but I watch on. Yes, you do not have anything. You've got something, but you have something that is adequate. You don't have anything. And it is not like you don't have, but it's just that you don't have enough. It's just that you do not have anything. It's just that you are not having something that is adequate. Let me help you. Amen. The disciples of Jesus, when they look at 2 fish and 5 loaves, they said that we do not have anything. Only to find out it was not because they have nothing. Just enough. That was enough for them. Okay. The only thing it's just that they did not have enough. But when they answered to Jesus, they said, we do not have nothing. The day you take yourself as somebody that has nothing, that's the day whereby you will become stingy. That is the problem. We pon only mufutana tlaka po ipona sina next. Once if fela kana o bona ka ro short fela. We pona sina next. That is also tsabalu nehela because so ipona sina next e link ene le di disciples. Morena Joseph tla ra lona le ra lena next sample fio le oli. I mean ke sa di captain le mahobe an. Ha qetile morena Joseph re nna ntate modimo ke a lebo ha di le honna. Aboka Bible se jole e re a shebela modimo a lebo. The Bible says Jesus looked up in the sky and thanked God with these 2 fish and 5 loaves. After he thanked God, God brought forth multiplication. These 2 fish and that 5 loaves. The same way as he brought multiplication in this flour and this olive oil. And therefore you have the intuition that Jesus will be unable to bring forth multiplication in you. This thing that makes you to become stingy. When you find yourself not having what is adequate, you result yourself as somebody that is poor. And once you see yourself as somebody that's poor, stinginess comes there. If it was you who was commanded or ordered to give away your last flour and the olive oil, you wouldn't do that. You know why? We ask because you are going to see, you are going to see yourself as a poor. Now let me close. Let me conclude or adjourn with this message. That one was the first one. The second one was for people that were standing here in front. I called forth people that are doing humble beginnings. Mbale Deuteronomy 28. Deuteronomy 28. Deuteronomy 28 kibonistia ka ke ratang ka lebitso la morena Jesu. Deuteronomy 28. Haeba o mamela lentswe la morena verse 1. Haeba o mamela lentswe la morena modimo wa hao ka hloko. O hlokomela o phetha melao yohle ya hae
eo ke o laelang yona kajeno morena modimo wa hao o tla o phamisa ho feta ditjhaba tsohle tsa lefatshe mahlohonolo verse number 2 mahlohonolo ana ohle e tla ba a hao a o aparele hobane o tla be o mamela lentswe la morena modimo wa hao ne o tla hlonolofatswa motseng hlonolofatswe le masimong ke batla ho bua ka ntho eo tebo batla Verse 1. If you obey the Lord your God and faithfully keep all his commands that I am giving you today, he will make you greater than any other nation on earth. Obey the Lord your God, and all these blessings will be yours. The Lord will bless your towns and your fields. Nchebe bazalwane Dijongeni. the reason why actually message wa ka wa letsatsi ke ona e ko sharang hanyane The message of the day is this one that I'm going to summarize now. one wa pele ne mpa ke bua le batho bana fela ke leboa batho bana ba nehelang le ho ja ba sa kgone bana le ho shota ke ne ke bua le batho bana ba tshabang ho nehela because of ba tshoswa ke bonyane now ke batla re tle mo I want us to come here. every day Wonke amalanga, o ba tough it becomes hard. need or wrong right or wrong right or wrong right or wrong mazalwane Right, pheko ke right or wrong right. o ba tough o ba boima It becomes tough. financially Ngokwezimali, malapeng emizini, dijo ukutya. everywhere o ba tough It becomes hard everywhere. and nna ke leba modimo a tseba ka nna And ndiyambonga uThixo ngam. ai nna re leba modimo rona bone modimo a re blessa ma Thina siyambonga uThixo November. a tseba ha o ka re ha o le thata o bo kena ka kamoreng o bo ikwalla You know, when you face hardship and then you enter to your bedroom and close the door, wena o tshwanetse re o kenye funeral cover re etse tšhelete ka lefu la hao ba rata o ikwalla ka matlong ga ba na le stress ke bomang phamisa letsogo ka pelong ke a aba leboha. bathanda uzivalela when they are facing Kiane wa stress. pele e mong ke yane e mong ke yane e mong ke yane e mong ke a bona matsoho a phame ka dipelong mamenemene a phamise ka dipelong when ba lepera When the people that had leprosy, ba tshwerwe ke lepera they had leprosy, bana ba shapua ka ntho ane ya e leng isolation. isolation you need to be isolated ba beiwa somewhere They will be isolated or undergo for quarantine. isolation le quarantine Isolation and quarantine it's a method wa Satan is a method that Satan ha used batla ho bolaya hope ya motho when he wants to assassinate the hope of a person. Aye, this is powerful. Aye. when maleshwane when Satan a batla ho qeta ka motho When Satan wants to conclude a human being, o shapa ka quarantine ukubetha nge-quarantine, so that o tlisa lefatshe la hao o le mong hore o ska ba bona hore hona le batho ba boemong bo o eso feta ba hao Come on. ukuzisa kwilizwe lakho uwedwa apho ungeke ubone that there are other people that are facing enormous challenges. Mapete nkutlwile every day Wonke amalanga, o ba tough it becomes hard. mara to go jetse sephiri But let me tell you a secret. ho batho ba dutseng ka matlo ba ikwalletseng To people that are o isolated, thafole ho feta it becomes tougher for them. re ke di thusa Let me aid you. ha o ka kopana le nna When you collide with me,
maybe unosina dijo. Let's say you did not have food, Ubokopana le nna. and then you collide with me, Ke re ho wena jo. A tswa mabone ke robetse ke sena dijo le bana ba ka ba ja. and then I said that I slept without having any food Ona ne tlo with my tlisa eng children. kelelong ya hao. What is it that that thing is going to bring in your E mind? tlo tlisa hore you're not alone. It tlo tlisa taba for that Mara how more if next a kopana le wena ke dutse ka mane ne ke tlo reng ke nna I'm alone. fail. If you didn't collide with this particular person, you are going to have the intuition Number that two. I'm alone in the situation. Number two. ASB, If ke jile papa ka cabbage. if I Kapa if o ate, jile papa ka cabbage, if you ate pap and cabbage, o sa tlwaela papa ka cabbage. and you are not used to O pap and kopana le cabbage, motho a reng nna ke so je mix. and then you collide with somebody that says, I haven't e eaten, tlo tlisa ntho. what is it that is going to bring to you? E tlo tlisa taba hore bonyane le ha le mona o jile papa ka cabbage batho wena o betere. A se nnete batswana, come on. You are going to feel better. Now why Satan? Why Satan A re shapa ka isolation. is actually using isolation on people. Nowadays o boima. Nowadays it's O tough. thata. It's tough. Batho ba hloka ditjhelete. People need money, Ene kwana o tlo ba thafolo ho feta. and it's still going to become tough. Now here's the thing. Nancy into. Ha ne ke re batho ba rekisang dintho tse nyane ba tle ka pele. When I summoned people that are doing humble beginnings, Ke a le hlompha lona ba rekisang di-popcorn. I respect you people that are selling Ke a popcorns. le hlompha lona ba rekisang di-cake. I respect you who are selling cakes. Ke a le hlompha lona ba etsang di-small business. I respect you people with humble Wa beginnings. tseba ntho tseo le di etsang. You see this thing that you are doing? Do put a positioning. They are actually placing you in a position Ya hore ho be easy. La o ntso ho le tough. Mara o no o pushe. it places you in a situation of life being easy, irrespective that life is tough on you. Ho na le ba itseng ba sa matjhonise mo. Others are saying that they are not going to loan sharks. Ho na le ba itseng ba sa kadima ditjhelete. Others, they are no longer Since borrowing ba se ba money. qadile di-small business. Since they have started the small Now businesses. ya bobedi ke ena. ASB Nihile, Modimo o re God says, ke tla hlonolofatsa masimo. I will bless your fields. When you uqala a small business, How kala kgwebo e nyane, o ipeha boemong you are placing yourself in a ba hore position Modimo where God hlonolofatse ntho eo o e tshwereng. has to Because bless this thing that you have. o re ke tla hlonolofatsa masimo a lona He says, I will bless your le fields dijalo tsa lona and your le plants manamane a lona and your le herds dikgomo tsa lona and your le cattle, sekotlolo sa lona se dumelang. even the bowel. Mamelang bana ba ka. It is not right hore o Akulunganga ska ba le ho hong ho o etsang ho ka etsang hore Modimo a o hlonolofatse. to not have anything that will enforce God to bless you. Ne ke re ke tlo bala scripture se seng. Mo Jacob a bua mantswe ana. Where Jacob Mo says, Labane a reng. where Laban says, A re Jacob, Jacob, since o le teng mona, since you are here, ntho e nngwe le nngwe ke beileng matsohong a hao everything that is of your responsibility here, ya multiply. it multiplies. Shabang he. Look, Jacob o yentse. what did Jacob do? O ile blessuwa ke ntatae. He was blessed by his But father. if o batla ho bona manifestation ya blessing, But if you want to see the manifestation of a you blessing, need to have something. o hloka ho ba le ho So that hong. blessing e hodima hao, Ho etsetsa ho tlhonolofatse that is upon you. manifestation ya teng, Manifestation o of tla bona it. ntho e nngwe o e tshwereng. You are going to see it through this thing that you are holding. Come on, brother. Retebo shate. Come on.
If I had time, I was going to dissect this thing. Blessing Intsikelelo enye nenye that has rested upon you. When I bless you, releasing a blessing upon you, you won't see its usefulness until you hold something. That is why God says, I will bless your fields, your kettles. Verse number 3. Verse 3. The Lord will bless your towns, and your fields. And masimu bala. The Lord will bless you with many children. Because already with abundant crops. And with many cattle and sheep. The blessing you operate. Look, where does blessing operate? Where do they manifest? What do you have? Unantoni. That makes the blessing that has rested upon you to manifest or to operate in accordance. Multiplication. Multiplication of the flour and the olive oil for it to manifest. It was easy for God to bring forth multiplication because already this woman had something that was enough. Jacob. Laban says, I know the blessings that has rested upon you. Let me actually place my things in charge of you. Because each and everything that has been touched by a blessed mankind, it succeeds. It is not about the business. But is a matter it is not about that you have something business that you have. It's not the kind of business that you own. But you've got something. But it's because you have into a that is there in your hand. That God can bless and bring forth multiplication. Or that one of which a blessing that has rested upon you is manifesting. But today, because of selling cakes or biscuits, you are unable now to pay petrol for yourself, of which your salary was unable to do that. Nina. Abo bangena nto enizibambile ngezandla zenu, of which your blessing can manifest through them. Nifuna uThixo nisikelele kwintoni? Because manifestation ya blessing because the manifestation of a blessing is based on what you have. I respect somebody that sells biscuits. I respect somebody that actually sells perfumes. I respect you've them. got a small thing. Because you have a small olive oil and a handful flour that God can actually show mercy. That is why others said, I'm selling fat cakes. Even my children, I was paying their school fees with that money. I'm paying the transport of my children through that money. You ask yourself if if you are not selling fat cakes, what is it that God was going to bless? How was the blessing that was upon you going to manifest?
Enkosi. Enkosi. Amen. Unaling wena. Unantoni esandleni? O tla bona ntho ena kotsi jwa. Ba bang ebile ntho tsona tse di rekisang tšhelete ya teng ebile e o thusa ho feta salary. Yo. You find that the money of your small business is even helping you more than your salary. Blessing e manifesta nthong ena yo e rekisang e nyane. Blessing is manifesting. Ntho ena e nyane e be bigger salary. E be etsa mosebetsi o hlotsweng ke salary. Ubale motho a dutse mana rena ke di hloka ke batlo rekisa nna. That is why it will be o tla utlwa weight if you don't have anything. O tla utlwa weight ya bo heavy. O tla utlwa. Tsa mo botsa batho ba sena next e ba yetsa o tla utlwa hore o lo ba botsa o boima jwang. O boima ho feta bana ba ntse ba thola di 10 rand, di 50 rand, di 20 rand. I respect them. But tsa mo botsa yana. Ya sena next e yetsa. Bano ba sa rekisi nix. Ba kadima tšhelete le dikoliking, o kadime ditšhelete dikoliking. Kwana le kwana wena o kadime tšhelete wena. That Tina Tata Ubagana the Swiss, Kiboli somebody and Romelito and Artatim Kibizuno. Kibarexa the Swiss. Masadi Mana Kikokalena Jotar Kile Sotika, Lesotho, Jalekisa, transported into the Kilorex or the insurance. At the Telegram Jota Watamaya Lesotho, we said the Swiss 10 years in winter, with the Rexis and the Sotuka. Both are within Bilaha. We emit Sala. So Naganza emit Sala Runza Kadima Teletumon. Kadima lea phofu kila bona ba tlo reka phofu ka tšhelete kadime and ha re sa le kadimile a re kwatela because re ipotsa gore ha o kadima motho a tshonneng ka di-1 o bo mo kadima tšhelete o tlo o patala kae because o hloleile ke go ba le tšhelete ka di-1 ha o ka kadima motho a tshonneng ka di-1 o re a enke kae hape ka di-1 tse tlang. Amen. Mamalang. Batho ba rekisang di-popcorn, batho ba rekisang di-zimba, batho ba rekisang diphahlo, batho ba rekisang di-khambane, batho ba rekisang eng ntate modimo a le tlhono lefatshe emang ka baotho lona ba rekisang ba ntswang le sa dutse hanyane ba ne ba eme ka pele ka mane. Thank you, Holy Spirit. It only 2 hours survive. And it only 2 hours survive. It only 2 hours survive. It only 2 hours survive. La Satanaka of frustrate. Ke tlo go ba banketsetse letsatsi leo ke tlo le workshop an ka yona ke le motivate la le ke la ba frustrated se ke la di kwala dintho tse tsa lona because Satan o kwatise yona ntho Satan ona ba palla di salary tsa lona now wa bona re lena le mogwa o mongwe wa o survive jole Satan o tla na ba palla dintho tsena a batla o di thibela di ske tsa rekwa dintho tsa ske tsa o di lwanele o lwane because Satan wa tseba gore wa survive ka dintho tsena. Satan wa tseba you are surviving and Satan o batla re lape Satan o batla re sotlehe
And ba bang ba lona ba ntseng ba rekisa, don't care rekisang, but you are fighting o lwana le taba o tshotleho, o hanana le tshotleho. And Modimo le bless. Lona ba lo ba sitisang batho bana re ba se ba atleha. Ba ba sitisang di business tsa bona. Come out. Tswa. Le tshwara business ya bona. Le tshwara di business tsa bona. You're holding their businesses. Le tshwara di business tsa bona. You are holding their businesses. Ntsha di brele pheko. Ntsha di brele. Mo tlise ka pheko. Don't go. Lona ba don't go. Come, Isa. How's it going? Remember the business, small business. Don't go. You are operating with the mind of Solomon. Bless. Le change the plan eo Satana na yentse ka baphelo rona hore le sokole le dule le hloka. La lekel tsa le sukudisa le kampa la tla ho nna ka tlo le rapella. La ke tsa le sukudisa di business tseo le kampa la tla ho nna. Se ka la hlola le ba a le ba tla ba tswelle ne a le ba tla ba tswelle le ba kae le ba kae le ba kae motlwele ga basadi ba bararo le basadi ba bararo lona le etsang ka business ya hae le etsang business ya hae le etsang business ya hae le etsang le tlo lokola kre buela modimo le tlo lokola a go tlo le re le tlo lokola le lokolo tsa kre a go tlo le re buela modimo le lokolo tsa business ya hae lokola le ngwana hae te lokole la lokolo le lokolotse a go tlo le re le lokolotse ne le ditlametse ni business eo ne le ditlametse tswa motho maka ka le bitso la Jesu le tsamaile le lokolotse business ya le ya bana ba hae kubae Jesus name le tatile le lokolotse ka makete le letsa ne go tetse ka te no tsena re beile menkunyane e mmedi re batla bana ba bona ba ba tsamaye sadila wa tsena sa sokola my Lord oh cover me my Lord oh cover me my Lord under your shelter business ya hae ha ba sa sokola mosadi rena ne re mentse hore re nkile tšhelete re sebeditse re batla a dula le machonise o tswile ke gone o montshitse ba rapeletse ntate wa hopola le kile la tla honna le na le bothata ba tšhelete le dula le ka di matšhelete a le sa ka di matšhelete ona jwale ba lo golle ntwetse le entse nka katiba a ke le bitseng ba lo ibane ba le busy ka katiba ena ka yena le ka mafielo ana aka le bane ba nhlaba injection bosiu
Ho ba sa tsebeng re nakong ya deliverance, Dr. November o tla be a bua le baloi ba loile motho kapa baloi ba tormentang motho. Jwale motho ha tla ba a bua kapa a confess, e tla be se motho o a ntsa confess, empa e tla be le baloi ba loile motho, e tla be le bona ba ntse ba bua ka hare ho mmele wa motho. A re tla ka katiba ena ka lente. Bitsetse batho ba ntse ba le busy ka nna. Ba lwantshanang le nna. Ba bitse. Hona re ba baloi. Hona re baloi, re bone. A le bone. Okay. Re ya ngakeng ya rona. Ngaka lona o kae? Ka basic. Le patala ba kae ngakeng ya lona? Sure. Nka tšhelete ya bana ba ka ya monna a hlokahetseng ke for ngwanenwa fela. Ha ke hae for bona. Ha ke itse niks for bona. Bitsetsa ngaka eno ya lona. Bitsetsa ngaka lona. Bitsa ngaka lona ke monna kapa ke mosadi? Ke ntate mo bitse. Ntate tlokwa. Ntate. Kwena ngaka phase 6. Ke nna ngaka phase 6. Ma ke ipitsa mo profeta. O ipitsa mo profeta. A go mpitsetsa batho ba bitse ka phelo ba ka. Ba batla. Ba bang ba bona. Ba bang ba bona ke batho no jwala le bona. Ke batho ne ke jwala le bona. Oh, ba ntsetsang. Ha ba nyala ke re jwale ba ho tsekisa. A ke ba nyala. E re ba tla ba nyala. E ba le batla lenyalo di Satan tsena ka nako tsena ba nhlola ha ba mamele. Ya re ba tsadi ba mamele hle. Ha ba qete ke ba batla ba bua ka mona ba loya ka ba mpatla ka meriana Satan. Ka nako tsena se ke le teng maphelong a bona. Tlabe ke ditse motho ke batla 1 2 3 ke batla 1 2 3 motho bile ndlovu ya ngena. Tata phutha ntho tsa nona. Ga phutha. Lokola mosadi, lokola business ya mosadi. Ga lokola. Ka speed. Ka lebitso la Jesu Kristo Nazareth. Tata. Re qetile. Re tloselle senyama se mono marakeng. Marakeng wa bona. Nna le ditshintshi, re kentse ditshintshi. Wa re kuwa mono ebile re entse gore ba etse ba bang ba bule dimaraka ba ka la maraka o fela ke dimaraka fela mo ka re toropo ba ke fela la maraka hona re batla ya ga ntsha ne re tsa tlhodisana ga ntsha ba re hlotse ba dimaraka tse di kwetswe ona o tshela letswai la hlaba o tshela fela re qetile 1 2 3 4 yetsa re tšhelete tsa bona di kena tšhelete tsa bona di ata no 1 2 3 kuba Jesus name. Lokola business ya hai. Ke tlo kwata ke tla le short leleme. Le bakae? O batla business ya hai. Ba batla tswela pele ka bophelo ba hae. Molokole. Ke batla. O tlo molokole. Ha o batla. Lamlo. I get to look at my low. My mates. Little molokole. Little molokole. Tando local business ya. Ka speed. Lokole. Local business ya. Ka speed. Ka dintsha dikokonyana tseo. Le kentse dikokonyana. Dintshe. Ka di batla. 1 2 3 4 5 6 7 kuba Jesus name utumaka ke mo lokola ka lebitso la Jesu tsamaya kulani business yake lenze business yenyaye mutlentse na guys man to santo tena lenze business yenyaye Yo lenze business yaye too much. Yo, too much. lenze business yaye Ay, no.
niyenze ntoni Yay! 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 niyenze business yakhe Yo! Yay! niyenze Yay! niyenze business yakhe Rekwa niyenze sizombula. nizombulala nizombulala nabantwana bakhe She must die. eh She must die. She must die. okay Yes. nizobabulala njani Poison. poison nizobagalela nini Already. already Siyabatyisa busuku. Wena phuma endabeni zami. Phuma endabeni zami wena. Phuma endabeni zami. uyintoni yalo mfazi Phuma endabeni zami. uyintoni yalo mfazi Ikhazini yakhe. Phuma endabeni zami. umhambele igqirha okanye nizenzele izinto Ndiyazenzela. Ugqotha itikoloshi zami. Akazuvula ibhizinisi apha hlala khona. Never! 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 I'd rather die. Never! I'd rather die. Never! anhlani andinoyiki ningiqhala kakubi hayi wena khumalo senditswayile fini If you just tuned in on TikTok or Facebook, know that Renakong ya deliverance. Dr. November o rapella batho. Jwale ha rapella batho, normally the spirits tlabe di bua. ningaphinde nimdiyisi mkhuleni thathani into zenu thathani into zenu sikhuphe mkhuleni sikhuphe bakhuleni khulani ibhizinisi yabo qhubani khupani nesicuthe nimfake sona One, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Get out! In Jesus' name. Baba, we see you. In Jesus' name. Ubone bani? Ubone bani? Ikhazini yakho niyavana naye Uyeza kum. Uyeza kum, but I know ukuthi and so you are free. Business ya hai lokulo ikati leta man 1 2 3 business ya hai lokulo leta maile ne leta maile na 1 2 3 4 business ya hai lokulo flourish leta man leta maile 1 kinyal soka ras paka leta mai 1 leta maile ne leta maile agre bye bye Jesus name business ya high 1 2 3 mutima ka kira pelo zine business ya high tsamai 1 2 3 4 okay kene ira tle ka pele ke morapela lokolang business ya hae le lokolotse ke batla ntho tsa di tsamaya hantle ne le itse le basadi bana hape ba babedi le se re tlile re le ba e botlile a le bofe o tlo batla ngwena le mo
re go tlo bo challenge fela go batla bona na o tla tswela pele ka thusa ke tla ga ke ka o tshwara mollo ite wa Satan tso tsamaya 1 2 3 kuba itse phamisa matso mpomo bathwane ba kae phomotse o ka phomotse botsang phomotse bathwane ba ne ba itse ba tla ba kae 1 2 3 4 le a tsamaya le molokolosi 1 2 3 4 1 2 3 4 bitsang phomotse ke mang ka matha ausi botsang phomotse gore batho ba ne ba itse ba tla go seng ba kae molokole lona lokolang thotsa dilokole molokole wantena hle monna tu e wantena to hier makata di se ne tsa ska tla ke man yo le ba kae le babedi le ka morae lokolang business ai November man wasi ba ke ha wa e bulwa mo wetsala ke tiano wasi ba ho ya e bulwa wetsala yes lokolang ka speed lokolang thotsa bumula mabitso a bona di bukeng sa rona lokolang business ai ga di nsega sa jena lokolang business ai le monna hai le ba kae ke itse ka babedi ba ka moga bona le eng ya hai go ba aisana molokole kata le entse jarting ya bona business ya le etsang mo le dula mo ntshang lokolang business ya atle a ke le kgathalle wantena hle nna wantena ma ha ke tseo batho ka moga bana togo buhlale nosonswena buhlale tlo potlaka ntate batlwele asas abake ba kgawane le kerekena man le batla ba tlohelle kereke ee ke yona monna hae ke yona lwena lokolape lwa a e lekolle kang a lekolle kang a tshwarele batho a tshwarele batho bohle ba mositesi a ba tshwarele ntshang ntho tse di kentse mo le totile nshebeng ke mana nhlaba ka nnalete ka morago mo bitseng a na nhlaba ka injection anahlaba November ka injection mo bitseng le mothotse
Le mothotse. Yeah. Hey, Ke- re sebetsa le- hey, ke ntate wa rona. Ke ntate wa lona. Le sebetsa le. Ke ntate wa rona. O na le romme ke yena na tlile ka boyena. Ee, nna tlile. Ntate O mmone yena ngwana, o mmone. o mmona o dula kae ntate? O dula kae? Ke dula Magaliesburg. Kae? Magaliesburg. Mike mmamane ohle. Magaliesburg. O dula Magaliesburg. Wa tloha Magaliesburg ke go tla ho nna. Ha ke re jwale, bana ba swaka. Ba swaka. Jwale no nhlaba ka injection hobane Ba batla ho etsa swaka. le batla nketsa swaka. Le batla nketsa week. Ba batla ho etsa wiki. Eh. Jwale le ntsha mosading yo. Re ntsha bofeile. Bofeile ho yena. Wa bimelwa. Ha tsebe ke eng e mo bimelang. Wa bimela re etsa jwalo. Okay. Ya batla ska bona hantle. Ya ska tseba niks. Wa re tena. Ntsha le ntshenyetsa nako. Re ntshitse. Ntate. Ntsha ntho le ke ntse ho nna. Bitsa ntate no a lona. O teng. Ke ngaka kapa ke ntate? Ya, ke mogodi. Ke moruti. Wa Magaliesburg. Ntsha ntate moruti. Ntsha ntho tse di ke ntse ho nna. Yo. Ntsha! Yes. Yes. Le mo. Ntsha ntho engwe le mo. You want dinner? You want dinner? Ana ke na le bothata ba maoto o ke bolebalang o dilana le bona. Maoto a ka a na le o tlala tjena. Eh? Le batla e mo. Le wa batla etse maoto a ka. Le batla etse. Wa le batla e mo lona le batla. Le batla o ye ke e mo le batla. Eh? Le batla ke tla ntate modimo. A jwala ke se le tlo etsa jwang eno because jwale permanent. Ka ra ke se le tlo etsa jwang. A tsa batla maoto a ka rurue. Ntsha. Ne le wa ke ntse. Antse. Matsatsing ana ke na lo ke le ke a ile bana ntho. Ha ke ka ema nako e telele fela ke utlwa maoto a ka tletse di etseng. Ntsha. Le di joint. Le lentsa sa tlatsa. Le ntsha ngwe yana jwang. A le batle le kwala dipono tsa hae. Di bule. Ke batla bone jwale ka katse jwang. A bone le ha monna ha ya dumedisa motho stratong. A re fela hallo. Ntsha. Ntate o ntshitse ntho tse ke ntseng tsona. Le maoto ngaka. Le balokolosi. Le nna o ntshitse. Kuba ile na ba aisana ba bona. 1 2 3 4 5 6 kuba le tsamaile. Jesus name. For batho ba sa understanding hore ho etsahalang right now ka ra kereke re nakong ya deliverance. Ntate moruti November o rapella batho. And then now matimona kapa di spirit tse tlamang batho ke tsona tse manifesting right now. Then ha lutlwa baloi batho ba ntse ba bua le tsebe hore ke baloi ba ka hare ho batho bana ha o ektuwi. Then I will understand hore batho ba bang ha ba tsebe deliverance. But these things ke dintho tse re di experiencing daily. Tsa di business tse tlangwang, tsa batho ba losang tjhelete, tsa batho ba losang manyalo a bona, tsa batho ba leng hore ba kudiswa. Now ka nako ya deliverance di spirit tse loileng batho re ba kule
kapa ba lose di-business tsa bona kapa di-business tsa batho di ska tsa tsamaya hantle and hona le batho ba sebetsang mesebetsi e right and I believe le batho ba shebelletseng right now on social media or whether Facebook or who TikTok hona le batho ba eleng hore ba tseba hore ba sebetsa ba gola mare tšhelete ya bona ba tsebe fella kae now ke ntho moruti November sebetsanang le yona right now it do not make sense but how utlwa di-testimonies le deliverance after deliverance then it has a sense but I think ho right hore lo ishebele o sena a negative mind o shebele fela o bone dintho tse ntate modimo a kgonang ho di etsa boloi bo teng di spirit di teng batho ba kula ba bang ba shwele and the business tsa batho di a wa le batho ba nang le ditšhelete tsa bona di a fela now ntho moruti November yetsang o sebetsana le di spirit that is why ka kelelo ya botho ke wa understand that this thing ka a human mind we can understand what is happening right now but these things are spiritual as much as Dr. November adietsa ho batho physically but dietsa hala spiritually ho feta ka ntho e ontsong o e shebeletse right now yes 1 2 3 4 kuba Jesus name o kereke e Bloemfontein re mona Bloemfontein ha batla kereke ya rona e Bloemfontein and right now mo ho Facebook kapa ho TikTok re na le batho be leng hore they need Dr. November and Dr. November wa yetsa deliverance every Thursday ka 6 o'clock ho batho ba TikTok then o ka mo shebella mono if ona le any problem ona le yona o test o kope Dr. November or a o rapelle then you will know hore this thing dia etsahala le ho wena dia o etsahala sharp lo sebedisa ha ka qetella ka sharp teng lo sebedisang ne ke re ntate moruti o lampha because ne ke molela ke re tšhelete ya ka tla be etswa ke sa tsebe na e tswa e entse eng a ba fitla a nrapella ha qeta mo a ba fitla a mpha anointing oil e red e nyane le e green a re ke kenye ka mo tšhelete ya ka dulang ka teng because ke na le safe e kenyang tšhelete so a ba ke di kenya ka mo ka safe so tšhelete ya ka e dula ka mo le di anointing oil tseo ha ona mohlang ke hlokang tšhelete ka baka la di anointing oil tseo so ne ke tshwe ke re batho ba nang le di business bana ba emeng ka pele ba hloka hore ba create di anointing oil tseo ha ona mohlang ba tlo hlokang tšhelete because batho ba bua le ditšhelete tsa rona le ha di tswa ho bona so o molo mong o hloka hore a be le anointing oil tseo kopanya matso ka speed kopanya matso modimo ka ntho tsa bona di tsholele hodima bona jwale ka pula ka lebitso la Jesu that in ba tsetsa o le red e green le red e re morena Jesu everything e kopana bula matso a hao a bule a rohanye e re ntho ngwe le ngwe ya ka le ne e dieha e kopana kwala matso tsamaetsa tšhelete hape a re meka maoto tsamaetsa tšhelete hape ba ke ene ke fuwe wena wa fa motho ba ke amphileng yona ke fuwe ke batho ba le balewe ke rerile message e mmedi ke tla hlapa qetile ke rerile message e mebedi ke rerile message o wa batho ba tshabang ba sa tsebeng hore bona ba bitseditswe eng your role go and make sure that or identify role ya for now it's anthongwe ka rantla ntate modimo a tsana le batho ba bitseditseng just to ba di Kingdom Finances, ba bang ba bitseditse evangelism e bitswang o emfagela go etsa fela o jetsa batho re ke o na le modimo e ke monang a sebetsa ka rantlo ya modimo
ke re ke ya moruti November mang November di keto ra ke tsebe next mare ka sonta ensela ho etsetse mohlolo solo when Jesu qeta ho fodisa motho yane wa sefofu batho bana ene motho yane wa sefofu ha ntse thabile re yo ke fodile batho ba tla yena ba fihla ba re motho o fodiseng ke metsa dibere tseo di tsejwa ke lona mara ntho e ke tsebang o mfodisitse le wena ba bang ba lona identifyang solanka o soka o tseba tlokwa wena yana yeah le wena ka tla le wena tloka tlo wa hle wana ka ke moratang o ntona le dipono wena ntona dipono o ntso bona tlokwa tshwara dibrele tsa ka letsogo o dula o kgathetse ne ke a ke itse ke nagana gore ka gore ke nako ya di-exam ke sebetsa ka thata ke tsebe o nana ke ntho eo fela ntate moruti wa le meile waitimo wa le meile waitimo ke tlo kwata wa le meile wa le tene le bakae le bangata le mo kentse mahlo Siqetho sentse tsang a le qetile le kgotlisa concentration ya hae ka speed tsona dipono kwala mahlo be le tsona hodimo mo phahleng ya kana ke mang bitso la Botshelo jikati e re lona ba kentseng Botshelo Siqetho tlong kwana moruti November le bitsa tlong kwana le bakae le bararo wa le mo kentse Siqetho because a re batla ha tswana pele re batla hohle ma ya teng a hate you nne re nkile na ledi ya hae ene le go mme wa hae mme wa a hloka la fitisetsa hore yena re nkile gona khoza re batla be le yona ntshang molokole ntshang Siqetho re molokolla re qatile baby ska ba lesbian never montshe moya o bone jwa ka mo kentse hona o bone bya re switcha di feelings tsa hae wena wa di khutlisa wa o ira yalo wa phapha o jars tjena ke la mpitsa ka mabitso a Afrikaans o tlile le bua ka jarta ke tsitse jarta yetsa ikoti le ntse Siqetho ya le tsama le mo yana ntshang le ntse ntse wa le budisa mpa ya hae gale re qetile gale re ntshitse ntho tsa re sele ka mora hae go ndawa le go bona re heditse hle 1 2 3 4 ntshebe baby o bone batho ba kae ke bana batho ba itre wa batse a pastor bana ba apere diaparo tsa black modimo ka ke cancela everything Siqetho tsene ba skinse le tsamaye 1 2 3 ntshebe ke ntho di tsimo le qetile le molokoloso Siqetho o bitse ke ma o kwena mmetse ba mo shabile ka Siqetho lena le qetile le molokoloso ntshang wa itele ke ntse mahetleng a mo kgathalo le ke ntse le tlositse le ke batho mo kgathala jwa
o da re dula re bobutswela ke re jwale ha sa le re khina ka nakwana ha fumana post a re fihlela re le teng rona re sa ye so ra moduba re be re ka le ena re ka tlasa hae Molokole. re bolokolotse Phutang. re phuthile Ntsha mokgathala. Lo butsela jwa mokgathala motho. o se ga fitla re fitla pele ho yena Le nna mona ke nana ngolo nahana bo se le ke bana lo mbutsela mokgathala wa tseo. Ntatla ke le re ga ke fitla mo ke kgathala. Ai khona. Ntshang le ona ke sa tsebeng gore kwa bo se le ke kapa kwa bo mphomotseng kapa kwa bo mamjalef. Kapa kwa bontate ntho makgethe. Ntshang. Le bona mokgathala o honna o ntse ya tsamaya le molokolotse 1 2 3 4 khubaya straight tswa sentse le ya tsamaya kapa le tsamaya wa ile mokentse sqitho je wa ile mokentse sqitho ke tlo kwata wa ile mokentse sqitho wetsang bohlala holo o bohlala le bakae ho yena re bangata ke o tsamaya le mangwana ke ngwana hao tlo kwa di-base tsena tse kana-kana di mo tswile nene e se le nakonyana ke ngwane moradi Ke ngwana moradi. ne ke nane gore ke tsene ho thweng ke tsa stage jalo ka bone se di tlala ene ke lona wa mo kentseng di-base ke lona le bakae wa le mo kenya di-base kana-kana ona bohlala yona jalo mo kentse sqitho le se kentse jwang sentse ka speed le mahlo ka speed senke le bohlale ba ile bo kgotlise qetang thank you mama qetang ke batla di-base eno di fela thank you le qetile le a tsamaya tswa le tsamaile le molokolotse e senkile sqitho sa lona le sentse ohle le mo file le bohlale khubaya mo fe letswai le futhang e tsebe ntho eo e bitseditsweng le a nona le sqitho mare ke re ke setswile a remeng ka maoto rona ka labone re tla kopanang mare o sane ka 6 o'clock re kopanang God bless you TikTok le Facebook God bless you le Facebook